Nshuti bagenzi bafasha Burundi online, abo bavyeyi mubona harimo abapfakazi, abageze mu zabukuru, eka n'abagendana ubumuga butandukanye, nabo bakaba atakindi bifuza atari kuronswa ibifungurwa kuko bugarijwe na kigoyi. Muri Fasha Burundi twiyemeje uko ukwezi gutashe kubaronsa bigizwe n'uduharage, agaceri, agatoki, ubufu n'ibindi dushoboye kuronka. Muntu wese ufise umutima w'impuhwe urahawe ikaze nawe ugira ico uterereye muri uno mugambi, uzobihembegwa n'Imana yawe. Tubafashe bakiri bazima, tubafashe kuko natwe twarafashijwe. Wifuza kugira ico aterereye azodusange Bujumbura muri zone Kinama, neza na neza muri Buhinyuza kw'ibarabara rya 5, canke mutwakure kuri nimero 69 911 703. Murakoze, Imana ibahezagire. Ariko nta numwe yanezerewe ibyawe, twese turafise igikomere ku mutima. Tekereza ingorane yawe nuko wewe ukoresha iki ishavu, mukuru nawe ukoresha ubwenge. Ukuri twavuganye byinshi cyane kandi by'inkoramutima, ariko hari ikintu kimwe nashaka ndagusabe, nashimye tukivugane kuri, ariko ntunabure nabi. Ariko cyane nashaka kubaza kubyerekeye ibyo mukobwa. Umukobwa umwe dufunze? Ukuri sinzi niba ari umutima wanje, sinzi kubera iki bigwa biza mu mutwe wanje. Ujya munsi wo munyereka ubuzima bw'uko yari ameze, ibiryo yarya, ukuntu yafatwa. Sinzi niba ari kubera za muhozi wanje za cyane. Urumva ko ni ngo gute we nka wewe Raisa, umukobwa nkawe urukundo, impuhwe na wewe, ufise imibereho myiza, ahantu bakuvuga neza hirya no hino, gute ushobora kurekura ikintu nka kiriya ukakibona mu maso yawe kandi ukacihanganira? Ndazi wambwiye yuko ngo bajyana abantu, ababyeyi biwe bashatse kugira nabi papa wawe, ndabizi warabimbwiye, ariko nawe umeze uko. Ariko ubuzima ngoma niyumvira kimwe bwiza muri jewe. Mbe nk'ubu dufate nk'akarorero, papa wawe ubi wawe akoze amakosa, akoreye abandi bantu amakosa, hama wowe ukaca ubihorerwa, ubyumva gute? Ko turabwirwa n'ibyaha byacu imbere y'Imana, nawe uzohanirwa ku cyaha cy'uwundi. Ukoze amakosa yiwawe tukiza guhanirwa ku makosa yiwawe. Cyangwa n'umukobwa ngo muzehe karamurengana kweli. Mbabare kumva ndavuze icyo kintu, nawe nka twebwe tubigwa yuko bujya kugirira impuhwe kiremwa muntu burya ni kimwe mu bintu Imana ikunda cyane.
kandi tukabwirwa yuko ati icyo ushaka ko ukorerwa ntugakomye gukorera abandi. Ibi birori twishinga muhungu, ibi birori bizotuma je ndiko nakubwiye wapi ibirori birafite akamaro kavyo. Ibirori bazi tukwiye kugira ibirori nyene iyi niyo myaka yacu amadushitse nyene mu zabukuru umuntu gachuhumu nk'aba bandi bavuga ati vunja mfupa ungani neno yangali mazima kabisa ivyo nivyo ako gasanga pule yose ukayimara cyane gose wewe urakatse pule yose kabisa niyo myaka bra mugabo reka nakwanza nivyo urazi twaganiye byinshi mbe ajya amatohoza yanyu ageze urazi ko cagiye wanciriye ku mayange gusa ubu bigeze mugabo urambabarira kwinjiza muri ibyo bintu urankoze mu nkovu. Sorry kabisa. Namaze mu nkovu kabisa. Mwanza ni numbero yatumye jewe biri muri kimwe yatumye genza ngaho kurondera. Wazo ico ndakukundira uri umugenzi nyakuri. Uri umugenzi umanura, uri umugenzi unyereka inzira nziza, uri umugenzi umba hafi mu byinshi. N'ubundi ega dutegerezwa kubana mu marira mu mahigwe no mu marushwa. Ibyo byose. Nuko Imana jewe gihenzi yuko mukuru wanje aje nari nzi yuko byose aje kubishira ku murongo nkuko biri. Ariko ubu ubwanwa bwafuse umuntu. Fata nk'akaruru yuko ari nka wewe pawe yakoze ibi cyangwa ibiriya hama wewe bakaca bagufata bakubwira kuri kurya ingorane ukarya ibiryo by'imbwa amazi y'amarike ubyifata mu buryo usanzwe bivuga birumvikana ariko biragoye ko hajya bapanga umwana w'inzoka nawe nyine aba ari inzoka sibyo uretse ko nawe ujya mu kuvuga ubuzima harimo n'ibyo ntiba bunezereye ntiba bunshimishije mubwiyo ni papa abimbwiye ikibi bashatse kumukorera nuko yarokotse bahatswe kumwica yari nk'Imana yamurokoye igihe nca mvuga ati nkaza numva nyine nanjye umutima urababaye nkavuga ati vrema birabakwiriye ariko mugabo bisanzwe nk'uko bivuze nuko bavuga ngo umwana w'inzoka nawe nyine aba ari inzoka je ndibaza ko hari igihe ushobora gusanga umuvyeyi ari umuyobe ari umugome ariko umwana wiwe akaba ari umwana mwiza kandi ikindi naco binashitse umuntu akagira izo mpuhwe biragoye kuko ngaho iwacu akafashe itegeko n'iryo nyene nta muntu arirengako icyo avuze n'ico ko sindi bushobora papa n'ubwo nogira nashobora kumubwira ngo namubabarire urya mukobwa ngo amureke bikunde bishoboka byose arizi birumvikana. None nashaka kumenya be aba bahungu bodyguard bawe bambara indaya isi yose ni ukuvuga bari ngaha urabona ko babonye ko turiko turaganiye ubona ko nababwiye badiha akanya tuyabe ko sinubwo baba bajejwe umutekano simpaka bumve ivyo tuba two turavuga byose nk'ubu urabona ko batarimwo ngaha indani bari inyuma ya korutire bose bazungurutse sivyo aha no kuvuga ati n'inyoni iguye ngaha abaye birumvikana ko bimeze nukuri byose birumvikana basi nashatse kumenya icyo washatse kumbwira wambwiye ngo nishire mu mwanya w'uriya mukobwa ngo nibaza afise wambwiye nivyo nabibonye arandabizi ko ababaye kandi atuntuye ariko sinashatse kumenya icyo washatse murahiri waba muzi oya vraiment ntawezi gusa urabona twebwe ijambo ry'Imana ratwigisha yuko twufasha ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose nimba gufasha nk'imbwa uzimbwa umuntu ashobora kubihimbirwa imbere y'Imana gute gufasha umwana w'umuntu nkawe ikiremwa muntu nkawe umva ko bafise igihembo gihambaye cyane ndatahura yuko papa wawe icyo avuze nuko nyene kandi uyu mugabo nyene ni byiza ko ufise amategeko mu rugo rwawe yumvikana ariko rero je nagusaba by'umwihariko izina ry'urukundo rwacu ndabigusabe kandi bishimitse n'ukuri urabizi rero bicisha kugira ngo urokore ujya mu kuba mugenzi wawe none ko tumwemera none ntiyigi igisirikare ntiyigi ahubwo ndifuza ko ari jewe nari kuba mu kibanza ciwe kuko yaba ari je ndi ahari nayo nabonye
iyo niba bimeze uko mbe urazi yuko ubona wowe no kurakara kwawe kweri wari kubishobora kweri umva rero ibyo utanguye nawe umva rero ibyo utanguye nawe si kubera gusa utazi ibyo uraza kubyinanye gerageza umbwire nyumviriza rero mbe urazi yuko ubu uye mukuru wanjye asigaye akundana n'ujya mukobwa nyene ariwe papa we yishe ababyeyi bacu inde Raisa neza cyane ubu asigaye akundana na Raisa mbe urazi yuko mukuru wanje yahinduye identite yose ubu izina rya Juzda yarahanaguye ubu yita ngo ni Karuma nyagukarumenye kwako mugabo ibintu by'urukundo kirazira kubigeragezamwo hari igihe bishobora kuguhitana ubu muhira ntakijyama yama rero kubera ko mudamuhanura mugi muhira no kujya ntantajya yama ari ku bitari ubwanwa yasongoye ikaramu ngaho yandika ibiza n'ibize Raisa wagwa n'ibiki aririmbira Raisa urumva yama ari kuririmba urumva ibi bintu kweri pardon gato uyo mwana gute nawe inkuru y'umwana isubira inyuma ibyo twavuga ngaho byose nabyo nyumva ko yitwa Karuma mukuru wanje izina ryiwe nyakuri yitwa Juzda niryo zina ry'amavuko mugabo kubera urukundo yihinduye Karuma ubu yaciye ahindura identite yose ahindura izina yita ngo ni Karuma nyagukarumenye kwako agende aze afire imbere mugabo ntagire ibibazo mu masuri wawe yego ni kuri kandi burya nta kaburimbo nta kibera ubusa Imana yafise impamvu kuba yaranzanye ngaha kandi imbereza mu rugo rwawe nkaraba nkazunguka hirya no hino yafise impamvu nikuri je ndumva mu mutwe wanje nta mahoro noronka mbona ko nza mu rugo ahantu nzi ko hari umukobwa nkawe urazi impamvu je nakubwira twebwe twavuze turi babiri ntitwagize amahirwe yo kuronka umukobwa kugira ngo atubere umushiki igishiki rero iyo mbonye abandi bantu bafise bashiki babo birambabaza cyane ncangira agahinda rero mbonye nk'umukobwa rero ashobora kuba nkamushikanje ari nk'ahantu nkaho avuga ati mana we bamwe bararonka abo babereye bashiki babo mugabo bakasha babafata nabi bakasha babafata kuri rero nagusaba ku izina ry'urukundo barabico wokora udafise imitwe umubwire ndaguha umutwe kuko ufasha kumufasha uwo mukobwa azo afira imbere usanzwe najye ujya mwana w'umukobwa arantera agahinda nandi ho nipfa kunyene ko kubura sindi bumuvugire sindi buvugeme kuko sishobora kumuvugira papa kabisa nyambuzi mu bantu azira n'ujya mukobwa ko asha ngo baratubabaje twere baramugiriye nabi iki afite ishavu n'abajya abantu kubibi bashatse kumukorera Imana irakinga kandi avuga ati nubwo yo murekura ujya mukobwa yova abandanye indi migambi mibi hanze niyo mpamvu rero nanje uvuze ati ndamugufashe asohoke hagenshi n'imvura ko yohava asubira kandi kuvyura ibizindi ngorane mugabo rero kubera bimbariye kandi nkavyumva niyo ababona ko ivyisi ari ivyisi n'ikibashaka gukora atari cyo azosubira hanze yisubireko ave mu byo yashaka gutanga igisigaye wewe niyo plan kene uhoze kungenero bigenze ukwigira ashaka kuguha imitwe ku buryo papa watomenya n'aba babodigadi biyo batomenya ko ari wowe uri inyuma y'icyo kintu urumva je rero n'umunsi saa moya bazakwereka icyo uzokora mbere ashaka kumenya ngaha ninde mu bakobwa bagenzi bawe ninde arekuye kuza ngaha hano hariho umukobwa kandi uramuzi hariho shati ujya niwe mugenzi wanjye shati uramwizeye ujya yinjiye ngaho abasha n'uwa podcast baramaze kumenyera bamubaza ngo ni iki nashaka yinjira kubera urukundo ubu nyene umukobwa w'umwasi w'iwacu ni wari umukunzi wiwe muhira ntakiharangwa ndamubaze ngo nyama nyine nkuriye kandi ndamutinya kandi ndamubaha n'ubundi utegereza kubana kumubaha gusa kuko ari brother wawe byose ariko yabitubanze byose nta kintu ariko arakora ahubwo icyo akwiye gukora no kwitonda kuko ibyo ariko aravuga byo kwihorera yosanga urukundo ni rubi ariko arabigira black yosanga yamukunze yosanga yamaze kwinjira mu rukundo apana ngo wosanga ubu ibyo kwihora biri ku ruhande muri we nabyo ndamubonamo icyo arimo ni mu rukundo kwanza ubugese ngenda mwita ndi mu rukundo Karuma niryo zina rye namuhaye icyo akwiye gukora ni kuba hange kuko ibyo bintu ariko arishiramo ari byo bitwara gato
ego nubu ahubwo umugabo niwozira ukuri iyo faye mutwara gatwe ariko ko arazira we ngaho umva uko avugisha oya urazi tugende gahoro gahoro mugabo ico je no kubwirwe n'umuhanure ibintu by'urukundo ntibigeragezwa kuko arashobora gusanga yamaze kwinjira mu rukundo ibintu by'amatohoza akabishira pembeni cyewe ngize ndavuga ambwira wo ujya mukobwa n'ikiraro ni inzira nyakuri ni inzira izoshikana aho nshaka mugagenda muravye nkabona yuko tayari cha reka tuvuge make mugabo twihangane niyo nshatse kumubwira ijambo arafise igitsura ndaba arafise ikukuna ntundurira ijisho karituna nkaca numva ijambo nkariniganwa nabyo rero yizi gikomandi yagenda bashaka komandira hiyo kibumbi akamuvumbika akamushira mu kuzima abona je mbona gusa ko wo muhanura gusa nyene buhoro buhoro wanura umuntu kindi uraka wanura umuntu brother ari ibintu ariko datahura neza yavuze ati ngo uyo Karma asigaye ariko ariruka inyuma yanjye ya Raisa yego watunganije ibintu mu gikoni nta kuntu ugenda ukabura ate muri sosi ubu hakubwira n'iki ukora mukuru wanje aje ku ruhande uri kubyara Raisa kubyara ico umenya coge make so please go kimenye ukimenyere ubu juice yari ibuye ni Karma kubera Raisa kimenye cyo washatse so anyway mugabo urazi ko uri umugenzi cyane niyo mpamvu ndagenda kugira ngaka ndakubwira ukuri bo izo nkuru kwanza tuzireke tubandanye n'ibindi kuko nabonye vraiment ko wamaze kuraka je ibyo natahuye namaze kubitahura nta kindi merci sana okay thank you fine cool nakundi reka ndabyihoze nkuko ubishaka sawa Shadera mwizeye cyane mugenzi wacu papa nagafise urunano rwo kuvuga rwo kumena amabanga y'abantu shawa nta bintu by'urusaku cyangwa no kuvuga iki tagira press bon sawa ntaco ndaza kwandikira ndaza guha plan ujije kuri Shadera takuri kuko kuvuga kandi namenye ko nta n'ibindi byo kunyandikira turetse nabyo nibisanzwe kamene ibyo nibisanzwe aho ni nkuko ani tanguza akandi kajambo oya ndakutunzanira ibyo bibazo gusa nta nakimwe ndabikorera ko ako azobara agaciye mu kwanza urabona ko tubivuganye ku kanyuma nk'isaha yose ndingazi ko turavugana byinshi byingira akamaro sivyo hama ndabyishimiye ko twavuganye byinshi bambwiye byinshi nakubwiye byinshi ubwo nibaza ko tugatangurira ubundi buzima bushasha sinene ko tutangurira ubuzima bushasha hari amadosiye amwe yitambikiza hagati yacu kandi utawe bya bindi by'urubanza twe twapanze birabandanya kandi utahure yuko ico kintu gikoze zozo uri kurafasha jewe oya zo gufasha umutima wawe kuko kandi zo bihembere tugendereye mu tugenda ufunguye ndibaza bingeza hiye izahiye cyagiye ku meza turarindira ibi mana yanje none sindikunda mukire papa cyangwa memukire mu pyasi wacu ariko rero uyu mukobwa nubwo bivuga aragowe frame aragowe ntiyorohewe ubuzima abayemo sibwo yirirwa arukurira induru ibihano afise byonyine ndabona birarengeye ikiremwa muntu frame ibihano afise ariko rero hamwe nopima nkakora iki kintu papa akabimenya yundangiza nindeka naho kubikora Karuma ndabona tutazuba tukiri kumwe nkora iki jewe Raisa nkora iki jewe Raisa
nkora iki matata uko hano nyaruka narengutse ibyo mu gikoni wabihejeje asiramanda batunganya kugerageza umva hari ikintu kimwe nagira ndakubwira kandi ubona ushaka amafaranga none amafaranga nariya nkuye uko urashaka amafaranga buri kazi kose ugakora baguhaye amafaranga gashobora ubundi ndaguhereza ibyo ushoboye ndaguha sinoye no ibyo udashoboye musaba nshobora ndakora ikintu nagira ndakubwire rero kandi n'akazi nagira ndaguha n'akazi k'ibanga kandi utagomba kubwira umuntu n'umwe kandi ako kazi ugomba kugakora ku bwenge apana byandi by'uwawe byo kugira zeze ukamenga ibintu byose ushaka kubikorera kwigira ikijuju bakubwira igira uku ukagira uku bazana inkoni ngo ugatangura kudahwa n'ibyo utodasha urabona ujya mukobwa ari hajya ujya mukobwa amaze igihe ngaha dufunze mba ari Jessica nyine uramubona ujya mukobwa witwa Jessica umwe ari kumwe n'akagatama bafungiwe hamwe uramubona ujya urasa ikintu ushaka shaka umukobwa kiriya kiziriko umuhamburure reko uravyumva ntushaka amafaranga ndakubaza ntushaka amafaranga shaka amafaranga mugandi amafaranga nayo njyankuje none ako n'akazi gahambaye rwose si ukuzibira uwo munwa wawe gusa ukagira ibanga rikindi none wowe ntushaka amafaranga papa naguha amahera sawa akazi ukora naguhemba amafaranga none wewe nturi ngakorera amafaranga nuba vuze akazi kose ugakora kubera amafaranga none papa aguha amafaranga nanje nkaguha yandi nanje niyaguha yandi nanje nkaguha yandi numva akazi ukora amafaranga yikuze kabiri ninanga wowe ushaka ngaho nkakudusarisha ubona ko amafaranga ari ibikaratasi byose byo kuza wakira uko ushatse imagine utanu kuza kubona ikiziriko umuntu gusa ukamujyana mu cyumba ukamujyana mu cyumba iwanje ayo niyo iminota 5 yonyine itarenga hafi isaha niyo ushaka ibintu bacana ucukora ibindi ndazigira none iminota ingahe akazi utarenza ari iminota 10 niko ariko ashaka inoti y'ibihumbi 500 urabitse habi hari ibyo urigera uhemba numva bingana n'ubuzima bwanjye papa we hari ibyo aguhemba ibyo bifaranga ukora none numva bingana n'ubuzima bwanjye so abo wenyine nakibimenya cyangwa afata nyambuta muzi murafata umukobwa ntujya basireka ndagwira kisitatu reka ndaguha turasamire reka ubuzima bwanjye ndabushiye bukangaratete reka ndabuze mu mazi abira ngaho sawa basivyo muga ubikora uko nyene nufungura uwo munwa wawe niwo bazotabira sije bazotabira nugakorana uburofa kazi yako ubwo byumva n'akazi kawe amafaranga yawe ntacara hari ujya mukobwa ikintu ushakasha kugende umubohora umukuri hajya hantu sivyo umunzane mu cumbi wanje kandi ikindi naco bigira ziganja uri kuramuhereza zo kuzimbuka ziganja zitari nziza iki ntuse kubimuha umuhereza amata cyangwa umuheji umanze umubaze icyo ashaka kandi umutekere n'indya nziza kandi umuhereze ku isahani nziza ni umubaze icyo umuteke icyo ashobora no kubyanka ngo ntavyo akeneye kubera ishavu sivyo uze kumutekera kwanza umutekere umureti cyangwa umutekere chips mayai bakora byo wumva umutekere n'amafiriti uraba ibintu vyiza umutekera kuri bijya ntaco wamunekera bijya tufungura ku meza abarizo zakugira iki abarizo kumuhako afungure neza wavyumvise hama icyo bindi najuze bikora nuwabwira n'umuntu numwe cyangwa muri baje bagenzi bawe kandi bikore bajya babuduga gatanu haratanwa kubona ubikoresha ubwenge bajya ntibamara ko bakora cunga ku rupangu nanjye tuba turi hariya sawa wavyumvise nuse kumuha injyana cyangwa uswe kumukubita cyangwa umutuke naranje bahari rero ubaze ko jamba ndi gaho gufinatisha tufinisha sawa nuko rero bimeze igikorwa twacumvikanye nuko bimeze nuhagira n'umuntu n'umubibwira cyangwa ukabikora urekereza bimurekereza amaboko urekera kujya kwibiseru n'akazi kawe niwe wenyine baza kumumora musanze muri shambi wawe n'akazi kawe wewe kora akazi nakubwiye ivyo bindi bikura bivyiwanje kungene ndabifata nije nzi ngene ndabigenza wewe kora ivyo nagutumye nabindi
sha n'umwongeye kubikora nta kibazo bakubwire ngo bimeze gute ngo ari he uca utangura kudaho ngo uruke n'ibitabo barika bazokurukisha nk'imbunda yo mu gutwi kazi yako sawa sawa rero wabyumvikanye murakoze ngiye kubikorera ko sawa reka yigire none ubundi ho azoguma azirikiye mw'ino nzu n'akahe kamara ariko aramara atari kuhazovana anadupfirako reka mfashe abantu umukunzi wanje n'ubundi niwe nizeye ko umunezero papa se azontwara ababarira vyofuma n'ubuca Nivita kwanza yari kinishaka kukubwira. umviriza Ndagusabye mbwira ivyo umbwira vyose urabimbwira hanyuma manzi uje kwanza mbwira ko tuvuganira Irayi. urabimbwira hanyuma kwanza Irayi nashaka ko oya rindira kwanza wangu hari ivyo ndimu sivyo Raisa. rindira kwanza turavugana hanyuma Raisa. umviriza ngira undabire kwanza kata mumwe yinjira ucumbwiye sivyo ibindi turabivugana hanyuma Raisa nashaka ko tuvuganira. kwanza banze gukina nawe ndakubwira hanyuma wambere hanyuma undabire ngaho kandi ntunze ngaho sivyo Nushire mu byago papa warakaze. Kirani koga Raisa. Kirani koga. Raisa kirani koga kivuga. Kirani koga. Raisa. Kirani koga.
amahoro y'Imana abane namwe. Nshuti bagenzi bafasha Burundi online, abo bavyeyi mubona harimo abapfakazi, abageze mu zabukuru, eka n'abagendana ubumuga butandukanye, nabo bakaba atakindi bifuza atari kuronswa ibifungurwa kuko bugarijwe na kigoyi. Muri Fasha Burundi twiyemeje uko ukwezi gutashe kubaronsa bigizwe n'uduharage, agaceri, agatoki, ubufu n'ibindi dushoboye kuronka. Muntu wese ufise umutima w'impuhwe urahawe ikaze nawe ugira ico uterereye muri uno mugambi, uzobihembegwa n'Imana yawe. Tubafashe bakiri bazima, tubafashe kuko natwe twarafashijwe. Wifuza kugira ico aterereye azodusange Bujumbura muri zone Kinama, neza na neza muri Buhinyuza kwibarabara rya 5, canke mutwakure kuri nimero 69 911 703. Murakoze, Imana ibahezagire.